Yerevan, müqəddəs Mıqırtış gecəsi. Salam müqəddəs ata. Allah evinə xoş gəlmisən qızım. Danış. Ürəyini aç. Günaha batmışam. Oğurluq eləmişəm. Çox pis. Çox pis. Bu yaxşı əməl deyil. Sən İncilin ən müqəddəs yazılarından birini pozmuşsan. Nə oğurladın? Mahnı? Mahnı? Azərbaycanlılardan oğurladım. Bu günahı yumaq üçün sən üçüncü adamsan ki, bura gəlirsən. Yaxşı, sənin mahnın hansıdır? Məktəb illəri. Adlar yadımda qalmır. Oxu görün. Dibrosagan derine imkan ki kahteran hok derine imkan ki kahteran hok derine imkan ki kahteran hok derine la 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 la. Mektebilleri ömrümün en şirin duygu kaygısız günleri her anı bir ömre beraber seyirli günleri en temiz arzulu günleri mektebilleri ömrümün en şirin duygulu kaygısız günleri her anı bir ömre beraber seyirli günleri en temiz arzulu günleri. Ben elə bilirdim ki, o bizimdir. Heyif. Allah rəhimlidir. Günahını bağışlayıram. Gedeyim. Get balam, get. Allah köməyin olsun. Dayan. De görüm gələcək planların nədir? Nə? Bəstəkar deyilsən qurban? Demək istəmirsən demə. Özün bilərsən. Hələ axtarıram müqəddəs ata. O vaxtlar bir mahnı var idi. Bilirsən necə xoşuma gəlirdi? Elə gözəl mahnı idi ki, Rəşid oxuyurdu. Rəşid Beybutovun kim olduğunu bilirsən? Yayın ortasında, Ganca çölünde çıkıplar gezmeye duzalalar, duzalalar, lalalar. Yazın evvelinde, Gence çölünde, yazın evvelinde, Gence çölünde çıkıplar yine de dize laleler, dize laleler. Yağıştan ıslanan yarpaklarını seripler dereye düze laleler, düze laleler, 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 laleler. Vacce. Pis deyil. Hardan köçürə bilərəm? Yox. Yox qızım, bu mahnıdan əlini üz. Onu sonra Zeynəb oxudu.
Lıseyr Zeynep'in Sen Zeynep'in sesini eşideydin. İnçkan yerker gayet. Hiç bilirsen onların ne kadar mahnıları var. Biri birinden güzel. He, Hişetsi. yadıma düştü. Geri xan eləyirknir. Düzü uşaq mahnısıdır. Padşat lav. Amma bilirsən ne mahnıdır? Pakancara. Bir kulak az. Cip, cip, cücelerim. Cip, 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 cücelerim. Manim kaşan cücelerim. Tuku ipa cücelerim. Zumbudir boya tatlı. Ananin ateş atar. Ay Gelin size yemek yerim ben su verip çörek yerim. Gelin size yemek yerim ben su verip çörek yerim. Aynen çiçeklerim. Мы уже столько столетий соседи с Азербайджаном, и у нас родственные искусство, фольклор, и у них очень прекрасные и песни, и народный фольклор, и вообще у азербайджанцев великие люди искусства, также композиторы с мировым именем, Гаджибеков, Караев и тому подобное. Но давайте признать надо тот факт, что наши многие певцы, армянские, я имею в виду певцы, композиторы, просто наглым образом крадут, поют, я имею в виду крадут, значит, они поют просто азербайджанские песни и выдают это, не знаю, за своих или за что другие. Надо, нет, я не говорю, что нельзя петь песни других народов, но надо хотя бы писать под песни, это чья песня, кто композитор, ну не знаю, народ. Я думаю, вот так. Спасибо. Сейчас я исполню песню композитора, которого люблю с самых детских лет, и как композитора, и как человека. Я спою его старую сейчас, очень старую песню, но она всегда молода, как и сам автор этой песни. Если этот композитор, о котором я говорю, за всю свою жизнь из многочисленного количества песен, которые он написал, прекрасных песен, популярных песен по всей стране, по всему Советскому Союзу, если бы он написал всего 2-3 песни, этого было бы достаточно для чего? Для того, чтобы назвать его большим, маститым, прекрасным песенником. Это наш дорогой Тофик Кулиев. Я бы очень хотел, чтобы он сел за рояль, сыграл, но он что-то неважно себя чувствует.
отказался. Конечно, так играть на рояле азербайджанские вещи, как он играет, я не могу. Ну что ж, придется самому. Ну, песню вы, я даже думаю, что и не стоит объявлять, вы ее сразу узнаете. Gönlüm senin esirim, kalbim senindir yar, kalbim senindir. İnsaf ere hoş sözler, beni derdindir yar, beni derdindir. Sen benim balam kime neyler, körpe balam kime neyler. Saçım ucum her benzer, gülü solum dermezler sar gelin.
Yesim zirat zincara Ah Mehmet Merli sarı gelin aman sarı gelin aman sarı gelin aman zardot